Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević sad će ovih dana obilježiti dvogodišnjicu osnivanja kao posljedicu lošeg stanja pravaških stranaka sa ciljem da pod nazivom Pravaški kišobran objedinimo pravaše i da narodu damo mogućnost da svoj izbor odrade prema tradiciji doktora Ante Starčevića i njegovog programa koji je bio prije 150 godina aktuelan kao i danas. I mi smo s tim ciljem u svih 20 županija, odnosno u svim 11 izbornih jedinica organizirali, imamo našu strukturu vrlo razvijenu, imamo s ovog trenutka oko 18.000 članova, stranka nam stalno raste, potpisali smo koaliciju sa Hrvatskom čistom strankom prava, ovih dana očekuje se sa pokretom Hrast da do kraja definiramo program za izlazak na izbore i bit će, ja se nadam da će naročito mladi, ali i radnici i svi građani prepoznati u Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević da radi na pravilu ono što u stvari sada u našoj državi najmanje fali, a to je, najviše nedostaje, a to je da bez rada nema uspjeha, a bez reda nema rada. Treba uspostaviti red u ovoj državi. Mi očekujemo sigurno i bit će značajna podrška birača jer je i vrijeme turbulentno i kritično za državu i može se reći da je možda zadnji trenutak da hrvatski narod malo izabere i neke druge opcije koje će promijeniti samo ova dva načina razmišljanja i vladanja državom, a u stvari to je jedno te isto, jer to su političari koji su do sada pokazali da brinu samo o sebi i svojim osobnim interesima i kako opstati na vlasti, a zanemarili su građane i praktično se odvojili od građana. Za građane je najbolje da se stvaraju nova radna mjesta i da se nezaposlenost potpuno smanji, da se svim mladima osigura da dođu do zanimanja. Pri tome svako zanimanje je vrijedno, od zanata do visokoškolske spreme, s tim što mi preferiramo i stalno potičemo da se razvija gospodarstvo, a to znači da se razvija industrija, jer industrija je danas u Hrvatskoj, nažalost, a u Osijeku pogotovo to vrijedi, slabija nego što je bila 1938. godine. Znači, trebalo bi dati značaj da se obnove neki industrijski objekti. Danas je modernije vrijeme pa se ne promatraju samo tvornice koje proizvode neposrednu robu. Danas imamo moderne tvornice koje prodaju pamet, to znači računarsku tehniku i programe, aplikacije za mobitele, za računala, jer mi samo u Osijeku imamo jednu tvornicu gdje radi 200 inženjera, u Siemensu računski centar, malo ljudi zna da se tamo uposleno preko 200 inženjera, a evo sad se razvija jedna tvrtka koja je već poslala 30 diplomiranih inženjera, NTH Media, koja radi isključivo na aplikacijama za mobitele, a imaju cilj uposliti još 100 inženjera. Pri to treba shvatiti da i u takvim poslovima ima mjesta i za one sa srednjom stručnom spremom, a pogotovo za one ambicioznije sa visokom stručnom spremom. I na taj način kad se stvori veliki prostor za zapošljavanje, kad se omogući da mogu redovito dobivati plaće, i onda će naš građanin biti zadovoljan. Da će Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević na nivou cijele Hrvatske, a pogotovo u 4. izbornoj jedinici koja pokriva
Osječko-baranjsku županiju i Virovitičko-podravskoj, u kojoj ću ja biti prvi na listi, a nositelj liste će biti naša predsjednica Ruža Tomašević, o kojoj ne treba puno građanina upoznavati, njezina hrabrost, njezino poštenje i njezina odlučnost da se, kad se krene u neki posao, da se on istjera do kraja. Tako i mi smo pokazali ovdje primjerom svojim djelima, radeći uglavnom sa mladima i stvarajući nova radna mjesta, pa ćemo u tom duhu i našu listu sastaviti. Na toj listi će biti najviše mladi, uglavnom mladi, među njima potpuno ravnopravne i dakle žene koje su se pokazale i koje će tek se pokazati da mogu raditi sve poslove kao i muškarci, samo im treba dati prostora. Inače, naši građani često, a naročito oni koji su na vlasti, skreću pažnju da je neko nepoznat. Treba dati šansu onim ljudima koji imaju struku, koji su pošteni, koji su pravedni, koji imaju osjećaj za svoju okolinu i svoju sredinu, da se pokažu i da povedu, i vidjet će se da su oni sposobniji od onih koji su nekoliko navrata već na izborima i na vlasti pokazali da su nesposobni ili da barem pošteno ne rade. Realno je da imamo prolaze u 4. izbornoj jedinici, u 5. izbornoj jedinici, to je 4. Osječko-baranjska, Virovitičko-podravska, zatim ova susjedna 5. izborna jedinica gdje smo izuzetno isto tako jaki, a to je Vukovar, Vinkovci, Brod i Požega, zatim 9. izborna jedinica Zadar i 10. izborna jedinica Split, Dubrovnik, gdje je i nositeljica i prva na listi Ruža Tomašić, i u 11. izbornoj jedinici također u Bosni i Hercegovini imamo Hrvatsku stranku prava dr. Ante Starčević, koji je konstituiran, i tamo gospodin Koroman, koji je izuzetno jedan sposoban mlad čovjek, moguće je da osvojimo jedan mandat. Imamo ambicije i u drugim izbornim jedinicama, ovima smo pomalo i favoriti, uzimajući u obzir na ovu treće opciju. Da kažem, mi očekujemo barem da ćemo imati vlastiti klub u Saboru i na taj način kao korektiv ne dozvoliti da oni koji budu na vlasti mogu raditi što hoće i dozvoliti nekima drugima iz inozemstva da rade s nama i praktično da nas dovodu da mi smo, može se reći, sad i skoro kolonizirana država. Može se slobodno reći da i po Ustavu i po nekim ljudskim pravima svi građanini su svako za svoju posao koji radi treba odrađivati onako kako najbolje može i kako zahtijeva od njegova sredina i njegova potreba i njegova obitelj. Ali kad se radi o vođenju države i lokalne samouprave, onda treba istaknuti one stručnjake koji će se moći u svakom trenutku postaviti pravedno, da odrade u interesu, najprije u interesu svog naroda, a onda tek da dolazi u drugi plan, ali jasno ne može se zanemariti interes obitelji i osobni. Znači, isključivo stručnjaci, isključivo mladi koji će doći u poziciju da pokažu zašto su sposobni. Jasno da je potrebno i iskustvo, pa će biti tu jedan dio onih koji će moći zajedno sa mladima na neki način korektivi i svoje iskustvo prenositi koje već ima u inozemstvu da se dovede u ovu državu. Nećemo dozvoliti nikada da se vlast odvoji od naroda i da, recimo, ovoga trenutka banke, T-Com i još možda neke tvrtke koje su dovedene iz inozemstva da imaju nekontrolirani profit,
a da radnici, pogotovo oni nezaposleni i mladi, ne mogu osigurati ni za osnovne potrebe i da praktično nisu od države zaštićeni, nego ovi visoki strani kapital ovim ovrhama, blokadama, visokim kamatama, visokim cijenama praktično nas izrabljiva. Praktično pomalo se već zahuktava izborna kampanja, vidimo već da ima nekih podmetanja i to naročito oni koji su na vlasti, praktično jedni kritiziraju one druge, a oni to isto su radili. Mi smo već najavili da će naša kampanja biti afirmativna, da ćemo mi pokušati građanima